Rahnwet na. Pohnpei. 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 Rahnwet Yes, tira orang lapakan misalkan sum ang kabese yung Rahnwet na. Pohnpei. Iyan kasalidye Rakrecho Varastacho nan programin Rahnwet nan Pohnpei. Ye programin kabese rakap o rakasampalakan no yung yawi tegan yaw nan wain Pohnpei. Monach kan bacho yang nan programin kabese Rahnwet. Yakoneng yan walyan kitstiyo chiyang ki uyach nga saratan kay poni. Oh wow, kon walan wow rakso kon Pohnpei yu. At nga sakaran wala kan kupuran sanan kan ko. Wow nakisabal marlikan nanalaknan kanya ko. At nga wow choror to kay sabal machay ka na enwain Pohnpei. Karyawan ka na speaker, vice speaker. O chawagan chorus nan 11 Pohnpei legislature. Tachawan wow nakison ko kung labalap. Sa mura labalap 11 so kan. Wabachawan wawan ki sabal mar chon way unsak. Rahnwet way sabal man kiyan so ma pokchailan kachin kasamo. Mr. Norton Santos Mauya, public educator, non-obscene Pohnpei Environmental Protection Agency, the EPA. And subsequent bachawan luka Mr. Santos, Hong non-programming kabese Rahnwet, and kak sagare kuwe ni aralap. Iragasampal me bachoki nan men kay Rahnwet ang chingalain so. Ona iban patuya na itual sagarata. Aniyan so ucha walianti office. Uya atungal wow. Mere lang policy duwan yas ay government tiya pamwatso. Patung kubura wakilap engkak sansan na Pohnpei State EPA pan kabasa paliyaw the division na office may palian Earthmoving the pollution control. Kalanganin ko mo Mr. Santos kariya kong kakabesa na sa Vicente Paluwach the division which magawang action kasaleta. Kalanganin ko mo program yung kap sa waski sa office kanan palibot. Melet division and Earthmoving the pollution control in Pata John Way. Sang niya pin pacuan ta application te taro point pakitete or te persangan ta ta kores na pitata kamakot puet. Niya so wacha paluwat pilgum pukok cha sangan ta ta pukach putata pukach enter kasaminela te korampala jangan pilakan lepulakan naniyangkan o naisetakan. Kalanganin ko mo Mr. Santos kariya tama Paluwach pan kabesa yung John Way Rahnwet. Engkak tete ang John Way engkak mangi namuan tatawagan kamokit puwet. Akchelang kupur kalangan kachla te pachola niyap sin EPA o kachki te pachowan Earthmoving application. Niyan so wacha John Way engkak pilmangi misocha may out piki merasa plastic aluminum cans disposable parts kesangan kit koros misocha ka kuyala po. Sawan kit pukat niyan so wacha kentran pilla o niyan so wacha kanay chikamuset kesangan kisinmana kan makakataw so mo. Kalanganin ko mo aya kasampal pen application watch. Kasampatan sa bulmatel application. Wagi wo bana nan pungan John Way o office ang wiyapan tatak and kamakot po. Iniyan sa wacha wagi kasantin tatak and kamakot po enter parampala kairtan wan kapitutugan. Niyan sa wacha tatak pukach and filter kasamnela to karampala cangan-cangan pilakan lebolakan nanyangkan o naisetakan kalangan. Kak sensan namye sa pen application te taro po watch.
Apol macam application ka popokta misoja isa pa. Kasamtin tatong kan bepan alota isa pan tatok. Palang. Kalanganan ko miyeche ire nokchon boy ko nengan muangi mesjusan sanan kanalakangkan. Yawasa nasapol macam application watch pan kakan alalti. Engkak tete yang John Way, application watch kak popokta niyak sini EPA, niyan sewo cuma mia Iran kalalapak, Iran kau nama makona isansan, John Way engkak kupur kalangan o akar nampan telepon seluruh yaw serok isa kisu wadisa kalangan. Kalanganan ko o kalanganan ko por chorus sa image out of an program Rahnwet nan Pohnpei program en kabese rakap rakasampalakan me wiyawi tagan wiyaw nan wain Pohnpei yo sa tachiawan duklukeche kurakanan kachin sakali radio P6AH ong nan kaunaptan program kasampal chekan laulelewan so kalangan kasalelye.